Ikusasa lakho sezandleni zakho, kwenzeke Right, Ningizimu Afrika asibingelele Sethemba niyaphila igama ulinde kuhle usibongiseni umntaka Khumalo MC Dr Life manje gemegeme salibozana indlulo kanjani into ongayithema uthanda ungayithema inkuza benqindi ucije ontaba ekhonjo ngoba besabukhiwe isikhanti sanibonani ngiyathemba ukuthi ni right ni sharp ni mnander ni msweper right asikubingelele konyakeni ka 2025 first episode onyakeni omusha cha impela ahlehli bakithi sibeke phambili sithi ke ezombusazwe #kwenzeke podcast the one and only ubongani Mfowashelembe all the way PMB kodwa phela Richmond into eyodwa umkhaya right all the way from PMB enye into esihlonipha kakhulu ngokuthanda umbutho noma nokuthanda impilo yabantu ukuthi abantu ayiguquka impilo yethu sonke engaguquka impilo ngawedwana kodwa sibe one sibe unit sizuze sonke emhlabeni wethu iningizimu Afrika mfowethu asathe thuba sikubingelele #ezombusazwe 2025 yeah umuntu akathatha ithuba abingelele mfowethu abingelele i-team yonke abingelele nababukeli bakho mfowethu salela ungwengwezi asazi noma siyaqala noma siyaphambili but salalela ungwengwezi sakhona izidubulo za Christmas yeah ngo February usakhala ngezidubulo za Christmas hayi kwaphela kwakuphileka ziyaphuza ukuphuma right mfowethu sikhuluma zepolitiki ke siyithamda bukhoma namhlanje ke mfowethu ngifuna sibheke nje eminye imibuzo engifuna sike phezulu ngoba sesafika sithi ukulandela okay aqala eqaleni umbuzo oqala wami namhlanje qhawula kwethu uthi ake sibheke njengoba ungqongqoshe wezezimali right ehlise ibudget kulonyaka ka2024 2025 right esikhungweni zonke nje ke ezikahulumeni right tshela mina ke njengoba uhulumeni enenkinga yodokotela sike sababona be striker right begcwele izitilati belwa okusithusile ke nathi ukuthi hawu no dokotela ba striker othisha uzokhumbula uminister wakwa education ushilo ukuthi uzawanciphisa right okuyinto encane sithi sonke education is the key so ke sisho njalo so sifuna ukubheka ke mfowethu ukuthi lento isho ukuthini imisebenzi ayikho ithi noma lekhona iyaqedwa sibheke iphi siningizimu Afrika kunzima mfowethu mali ngani yakwethu kunzima cishe kuwona wonke umuntu ngani yakwethu kulesikhathi samanje but ke uyayathi unkululeko okwazi bopha kuyozikhulula umfokambatha okwazi bopha kuyozikhulula kona sho asibona akuthine saqala inkinga zethu but ke ithina esilekelelayo ukuthi inkinga zethu ziqhubeke yabo because kuyena yonke inkinga esinayo siyaye sifune indlela elula yokuphuma kuyona yeah sikhohle ukuthi umzabalazo unayo shortcut yes umzabalazo uzohamba ngendlela ka 400 years yes ayikho indlela ka 4 days so now vele sikulesigaba nje sikusona noma siphila kule mbuso noma kulo government esiubiza ngani kulesikhathi samanje GNU yes nayi ama results obdedengu bethu njengabantu ekuyibona bavotayo yes so ngangivele ngisaba ukuthi sibe nohulumeni onganayo ioutright ngathini uma amaqembu ezepolitiki econtestana noma ebanga nganginayo ife yokuthi kuyowenzakalani uma engekho owina ngeoutright because kungcono uma sodila nalowo muntu ekuyena simnika amandla yes ngiyakuzwa njengamanje siphethwe iGNU yes ekuvele kunomdonsiswano wokuthatha kwezinqumo ayikho ke mina into engisabisa kweGNU because ngiyazi ukuthi asikho isinqumo esizohambelana neinterest yabantu because labaya njengamanje kuno ANC kuneDA kunenkatha nabanye labo bantu bodonsisana uma kudonsisana lezo ndlovu zonke lezi kuGNU abantu abazokuzwela noma kuzozwela etshanini kuyasho kanjalo uma kulindlovu ezimbili utshano buba nenkinga so ke le yanto esazifaka kuyona
ngokuthi sivotele iGNU mhlambe ngiyasho nje ukuthi esazifaka because nakhona safakwa uma ulandela ukwenza kwezinto but ke kubudedengu bethu because ukube sahlangana ngalendlela esasisho ngayo sakuma election angabe siyazi ukuthi uma sithi sidila nohulumeni sidila nobani yes njengamanje asazi ngoba abantu ababambisene abathatha izinqumo ezingekho kwi-interest yethu njengamanje njengobusho kuncishiswa ama-budget yonke lento kuphelelwa abantu umsebenzi engeyona vele into eyayizoxazulula inkinga zethu umsebenzi because noma sinawo usisiza ngalutho uma sikwi reality edetermine abanye abantu abayizitha zethu yabo but ke njengoba ngisho oyinini enaziphekela lelo board sizoliphaka. Okay ngiphathe noma ngiphatheka kabi nenkulumo yakho iyangilimaza ukuthi awunandaba nathi asizekelana kungabe ke siyabona yini ke thina njengabavoti right because mfethu ngilahlekelwe umzali 2024 uzokhumbula ngonyaka enye ngoMarch mhla ka1 right mangilahlelwa umama wayela eKing George la eThekwini ngake kwesinye isikhathi bengeke ngifike kuseni mhlawumbe ngabo 7 kuya ko 8 ngizosiza esibhedlela uthola ukuthi udokotela umama uyozambona ngo4 5 ntambama lokhu sifike nini ekseni makwenzekile mhlawumbe ugula kumqinisile ebusuku mhlawumbe uthi besihambile besikhiphile manje siyabuya mhlawumbe sibuye ngabo 8 ebusuku uthola udokotela uzombona ekseni ngabo 4 5 to get the point so now lenti affects thina we know very well ukuthi odokotela bayadingeka kodwa manje uzositshela ngebudget cut impilo zabantu futhi asibalekile kuwena njengomuntu okuhulumeni yabo sikhuluma ngothisha nithi imfundo ibalekile imfundo yisikhiye sempilo kodwa sikhuluma nje manje ukuthi kwanongoma la mina ngafunda khona uqeda ugrade 8 grade 9 ungamazi uthisha EMS ungamazi uthisha NS ungamazi uthisha LO uyozoqala ufunde economics kwa grade 10 meaning ukuthi kunale kuthiwa enrollment ukuthi othisha sinika ngenani lezingane elikhona to get the point ngizama ukudlalela nje kahle ukuthi uunderstand lento ukuthi then kulawo ma resources esingenawo noma kuleyo labor force esingenayo yabasebenzi isho ukuthini ke lento yokuthi bese phinde kuqedwa amathuba omsebenzi masikhuluma ngeinkantolo inkantolo asaqashi like government all government institutions home affairs akasaqashwa shuthi kumele umuye home affairs umulayini noma bakunike bakubhukhele angazi isikhathi esingakanani usisi wami nje ngizolo lokho kade eyobhukhela into yamehlo lapha kuthiwa iseMakhot la eThekwini so mayobhukha ubhukha last week bamnike uAugust really August wefowethu uJanuary phela uJanuary February ubhukhe ngoJanuary but when uzomnika into kaAugust to get the point ukuthi ama resources kahulumeni noma abasebenzi bahulumeni bayancishiswa la sibadinga khona thina abantu abangathathi intweni understand so kungani sivuma ukudlala osopolitiki sibe sinenkinga efanayo thina ke bavoti right kanye olusokulula umbuzo ukuthi bengifuna umbukeli ngasekhaya ayizwe lento ngizama wendlalela no you understand no mhlamba ngiqale ngokusho ukuthi angisho ukuthi asiliphaka ibhodi esiliphekile ngoba nangithi abantu abazibonela noma nginganandaba but ngifuna ukuveza ukuthi uma ignorant kuzoba nalento ekuthiwa ama consequences yabo lezi zinto information ikhona nathi sabanye babantu abazama ukuthi bayigcizelele into yokuthi inkinga zethu zoqeda ukuhlangana ayikho enye into eyoziqeda and nansi indlela ekufanele ngabe siyahamba but abantu bakhetha ukuhambisa ama emotions nokuthi bathanda bani nana zonke lezi zinto ezinganamsebenzi futhi also politics basicebisa bona kungani singakuboni lokho sidila nabantu abangakaze bakhathalele interest yabantu labo okhuluma ngabo kosopolitiki but wenze njani uma abantu ekufanele ngabe siyabonisana nabo ukuthi hayibo naba labantu esithi bona bazosithathela izinqumo sebekhetha ukuba bangani nabantu abayizitha zethu na bese abantu bakhomba ungabinandi abanalonto yabo abanye bethu hayi ngoba bexakeke kakhulu noma ziba mhlambe thina sinawe wena uyayi afford medical aid yes true mhlambe nami nginayo imoto uyayizwa lonto mhlambe nami ngiya afford ukuthi ngikhokhele ezinye izinto eziyama service private but labantu ekuyibona abasisafarisha kwangempela abangakwazi ukuafforda lezi zinto eziyi basic need ibona bathi thina sovotela lento ngoba siyayithanda bangafuni ukulalela uma sibatshe nti akusahambi ngokuthi uyathanda imali kuhamba ukuthi
sinika ivote siyalidayisa ezinye izizwe siyalidayisa thina kuphela esivota because kuthiwa sivote ivoti lethu silenza cheap ngalendlela ukuthi asincene ukuvotela into engafani ngoba wena uEthiopia mina ngeWeseli noma ngoba wena uyiPirates mina ngeKaizer Chiefs asiyekeni ukuthatha izinto eziyimehluko kuthina ezinganamsebenzi sifuna ukuzifaka ezintweni eziserious ekufana ngabe sihlangana khona ukuze sikwazi ukuletha izinto ezizolekelela thina yabo so inkinga zethu esinazo njengamanje yinkinga esizakhele noma azakhiwanga yithini but thina esidlala indima enkulu ekutheni sizimaintain izihlale zikhona shothi mfethu singenza kokusema esingakwenza abantu angeke zabafunda ukubona ukuthi osopolitiki ibona ababenefit kakhulu nakho konke kuyo yonke lento angazi zolo lokho kuwe khona ama complaint ubaba from umengameli weIFP uMEC wakaCopt uminister wakaCopt right ethi ekhipha umthetho abawushayile ukuthi mawuna 55 years hambe ekhaya bexosha right ngezathu ukuthi naku lama budget cut right kusho umuntu onangaka iminyaka ona 70 bani 60 to 70 something years right uthi abantu abana 55 to 60 years they must be out yes but yena is working to get abantu ukuthi kungani sopolitiki ngempela kumele kube yibona ababenefitayo umuntu ethi sesikhundleni boyena ohlonishwayo but ithina abantu esimvote ukuthi asisebenzele kube thina odomethe but inenza ukuthi sihlezi sino sopolitiki abasidayisayo na indaba singakazi sizibuze lokho thina indaba njalo sihlezi ukuthi osopolitiki basidayisa and asibabonini siyababona senziwa yini ukuthi sibe nama leaders ayama sell out ngaso sonke isikhathi yeah now soqala ukwazi uxaza inkinga uma sizinikile isikhathi sokubuka lokho because labo sopolitiki esifuna basidilivele izinto ezifunwa yithina abakhiwanga yithina nasekuqaleni ake ngediphuzi nje mfethu sesivala lesi sigatshana ngike mangiposta lapha ku Facebook TikTok thothi ngiposta into against iANC noma into against iIFP utholi attack yomuntu olandela iANC ngifuna ungihlukanise inhloboni yalabantu number 1 umuntu yamlandela umuntu kwi profile pic yakhe asikho isithombe akho lutho nje you understand ukuthi lo muntu lona ulwa nawe but akufani nje nami mangathiwa mina ngiyacomplain uma kukhona into engirayisayo kwi timeline yakho mhlawumbe kwento oyipostile uzothi uma ungena kumina ungilandela ubone into engiyipostayo for mhlawumbe more than 5 years ngiku Facebook nawe mhlawumbe ko TikTok 3 years yabo so now ngizama ukuthola ukuthi ukukuvezela ukuthi la ipolitiki kunabantu abasixovayo ukuyibona ababenefitayo kwi-system abazenza abantu aba-ordinary right kulabo bantu abazenza abantu aba-ordinary kuphinde kube nezingane zosopolitiki for example ingane yomkhonto wesizwe esekhaya eqhamuka kumengameli Jacob Zuma vele into yasekhaya you will support it ngayo yonke indlela yeah sizokwazi nini ukuhlukanisa singadungwa abantu ababenefita kwi-system sizokwazi mhla sayeke ukuzonda nathi njengabantu sazi futhi ukuthi kukhona into ekuthiwa self determination ukuthi inkingeni esikuzona akekho omunye umuntu oyofika sikhiphe ngale ukuthi sizikhiphe thina ngqo sure asikwazi ukuthi sifuna ukuholda accountable abantu esingabakhanga ukuthi babi labo bantu yes because nginga-arguisha mina ukuthi kubona bonke labantu enithi bani-leader enilinde kubona ukuthi bani-deliver ama-services eniwadingayo akekho noyedwa wakhiwe yinina yes abantu abakhiwe yilabo bantu aba-accountable kubona yabo so now awukwazi ukulindela ukusizwa umuntu ongamazi ombone wena ngoba esephume university ongamazi nokuthi ubehleli nobani abangani bakho unike ubani imali wondliwe ubani uhlalaphi kanjani ama leaders wethu njengamanje aphuma ondliwa izitha zethu akisho kanjalo nje ondliwa izitha zethu kusuke ekukhuleni sisodwa phela isitha somuntu omnyama sisodwa lento esenza ukuthi kuba ngazi ukuthi izitha zethu ANC izitha zethu EFF izitha zethu yini into eyipropaganda le esenza ukuthi sidunge kanje ukuze sihlukane ukuze bakwazi ukusirula lento ya divide and rule but ke abelungu izitha zethu because ibona aba control ama opportunities ibona aba control ama
institutions ibona ba control isystem ecindezela abantu. Yes. So yonke lento ibonayo ewumbango phakathi kwethu into yakhiwe ngamabombi because ba benefit ekubangeni kwethu nano ekuhlukaneni kwethu as abantu abamnyama. Okay mfethu ngizoyisho le yokuthi point number 3 engifisa sike silibheke futhi nalo ukuthi ngoba ngisifuna sidile neingqondo before ngibaleke ake ngibuyele la back mfethu ngisacela ungikhulumela nomuntu onga benefit kwi system ukuthi o supporter njengamanje noma beliphi iqembu le GNU o supporter lelo qembu ukuthi kukhona nokubenefitayo kuloko kulo 30 years esuka kuwona kukhona nosukubenefitile uvuka nini emaqandeni ubona nini ukuthi lento ayisebenzi ungikhulume nomuntu mfethu ukumcebisa ukuthi mfethu uyasibambezela iANC was there for years labo sopolitika balaphana akusiba bethu. Yes. Ngibheke iphi camera la mangikhuluma naye. Eni wawukathanda wena. No, nansi into engayishare mhlambe nabantu abafana nathi. Yes. Abanga benefit lutho kulo system ekhona njengamanje. Yes. Ekuyibona futhi abaningi ngokwe population kunalabo aba benefitayo because phela isystem ngeke ikwazi ukusithenga sonke. Yes. Bakhona ba bribe ngamasarara. Yes. Bakhona ba bribe ngezinto ezithize abazidinga but angeke ikwazi ukusinika sonke iningi lethu alithola libenefit lutho but ke ilona leli elisibambezele ngokuthi livuma ukuthi ingqondo zabo ziphathwe abanye abantu. So nansi ke message yami kulabo bantu. Number 1 amanga ukuthi kukhona into ekuthiwa indlala emhlabeni noma ipoverty. Amanga ukuthi kukhona into ekuthiwa kune lack noma kune scarcity kuma resources. Yeah. Yonke lento esenza ukuthi kuba ngazi ukuthi kunezinto ekufanele sizibange iyamanga lonto because asikaze siyibone eAfrica until kufike abantu ababengethini. So now kufuna sivuke kwi fact ethi kunabantu abathathe izinto ezisanele noma ezingaphezulu kokusanele bazenze zabo. Yes. Bazicontrol ukuze bakwazi ukusitshena ukuthi asenze noma yini. Yes. Labo bantu babambe ngisho izinto eziyama basic need ezifana namanzi, ezifana nokudla, ezifana nokuthi sikwazi kuba ne shelter, yabo? Yes. So zonke lento kufanele kuba ngazi ukuthi kufanele sikusebenzele ukuze sizithole. Yes. Nazo basinika ngendlela ethize kwenza ukuthi sihlezi sidependele kubona. And umhla siyophuma kuleyo nkinga imhlazana sokwazi ukuthi kufanele sisebenzisane njengobhuti. Singazinaki izinto ezincane ezingasho lutho ezisihlukanisayo kodwa sinake lokho okukhulu okusihlanganisayo yini le enkulu esihlanganisayo okokuqala isikhumba sethu siyafana negazi lethu liyafana nalento abathi melanin be ithina kuphela ingane zaseAfrika phezukwawo konke ke nomlando ithina kuphela sine history eke yaphoqa ukuthi asiziprove ukuthi sabantu because ezinye izizwe bezithi sizilwane, yabo? So umlando wethu umulandela ocolonialism ulandela oslavery ulandela nakulo kokugcina apartheid kuze kufike manje kulento ekuthiwa democracy. Yizinto ezidesignwe ukuthi sibeke eceleni ekutheni sikwazi ukuaccess ibasic need. Ibasic need ukudla kufanele kuba ngazi ukuthi kufanele siyokucela. So until size sifunde ukuthi lezi zinto siyozinqoba mhlazana sahlangana sakhohle ukuthi uKhumalo ubizwa ngani noma uBongani ubizwa ngani. uKhumalo ugqoka iskipa esinjani kwezepolitiki uBongani ugqoka esinjani bese sihlangane ngecommon agenda noma ngecommon goal ezabantu baseAfrika ukufuna ukuzozikhipha encindezelweni ila esiyokwazi khona ukuthi sinqobe inkinga zethu. Ngana wethu ngiyayithanda lo sopolitiki ngoba yibona abadlala ngathi kakhulu. Sizofunda nini ke ukuthi labo sopolitiki esikhuluma ngapha ikakhulukazi laba mathwa siyabakhetha noma ayibona abasilidayo ngikhala kakhulu kulo 30 years esisuka kuona kunosopolitiki kahlahle ma ukuthiwa uhlakaniphile eSouth Africa ukwazi ukukhuluma isingisi ukhuluma isingezwa ukuthi uthini sinaleyo nkinga nje ukuthi sazi ukuthi umuntu okhuluma isilungu isilungu kusho ukuthi ke now you are intelligent now ufundile now wena uchwepheshe, right? So siphuma nini indle emnyama kulokhu kubonisana kwethu ukuthi ake siye kosopolitiki besilungu ukhulume ngokuthi awumazi lo muntu ukhulephi awumazi lo muntu ufundephi awumazi lo muntu ukuthi ufundiswe yipi system noma ibapha abantu abahlala nabo. So now sizobayeka nini abantu abafundile ikakhulukazi abafundisa ingisi hayi abafundele ukushintsha impilo zabantu? Oqala
ikona ngithe ekuqaleni kufanele sibuke ukuthi labantu esibabiza ngama leaders bathatha kuphi yeah basuke bephekwe kuphi ukuthi babe yini asifunde ukuthi uma siyabantu ama leaders wethu akhiwe yithini yes thina ama leaders siyawakhethelwa siwakhethe ngisho kwakhetha kanti ezinye izizwe ama leaders bayawakha yabo thina asakhi lutho esolibeka lapha silithemba ukuthi lo muntu semathi ugenuine emzabalazweni wethu uyasazi uyasiqonda uyalazi sizi lo muntu omnyama sifuna nje ukuvotela noma ubani osuke esekhethiwe ukuthi sithi ke ya ayisesilinde ukuthi uyena uzixazile inkinga zethu mhlazana safunda ukuthi labantu kufanele bazihole kufanele baphume la ezandleni zethu baphume emandleni ethu uma kufanele leyo campaign yabo ifundwe yithini because akwazi ukulindela ukuthi uzosizwa umuntu ofandwa abanye abantu abangafani nawe ikakhulu labo bantu ekuyibona aba maintaining incindezelo yakho yabo so abantu abakuqonda ukuthi until yonke into esifuna isilekelele iphume ezandleni zethu akukho lutho esizokwazi ukulungisa yes asiphinde sibakhumbuze isilungu asisho lutho isingisi sithetha nje ngesilungu akabeme kancane isingisi ilanguage eyakhiwe yaba superior nje kunamanye because ibizwa ngalento ekuthiwa ilingua franca ngazi noma into ebizwa kanjalo le ekuthiwa iyona ezokwazi ukusixhumanisa sonke as if sasingakwazi ukuxhumana uma singekho sona noma as if iyona language ekuyiyona yaba easy kakhulu ukuthi singakwazi ukuthi sixhumane ngayo ke sonke no isingisi ilanguage ifana nesixhosa ifana nesizulu mina kube kuyangama ngabe sikhethe ulimi olulodwa eAfrica okuwulimi labantu baseAfrica esizoxhumana ngalo because phela sikhuluma ngendlela ezingafani but kungabi ulimi lalabantu esihlezi sikhala ngabo ukuthi bayafika bazosicindezela ngake ngafaka mina eyami proposal kule limi sesodlula kuyona ukuthi la KwaZulu Natal singabantu abakhuluma isiZulu phela akulandwa abantu base isixhosa awudingi ukungifundisa isixhosa ngiyasunderstand ngiyasizwa isiswati ngiyasizwa so singabenkulu right sikhuluma ulimi olulodwa ngathi mina why kungathathwa abantu noma ngibona ukuthi akuthathwe abantu basevenda abakhuluma isivenda bezoplandwa la KwaZulu Natal bezofundisa anti yayifunda Afrikaans before ayisekho ngithi manje kube our second language of communication ngicabanga futhi isivenda naso ispade siba ngomakhelwane somehow somewhere isuthu kanjalo thina esingapha kulethwe lezulu kulawo ma languages lawo ezokhulunywa ngapha esikoleni nathi makuyiwa le eLimpopo kuthatha isiZulu sethu siyofundiswa eLimpopo thina esingapha ukuze uma ukhulumela isivenda sakho 100% I understand you ngisikhulumela isiZulu sami 100% because lento itshalwe back then la beside ukuthi siyesikhetha ilimo luyi1 but sizame ukusi-associate sihlanganise so sikwazi ukuthi sibe nendlela yokwazi ukuzwana njengama Africa because phela igazi abandawonye ekugcineni ngoba futhi ngikhalela ukuthi khona abantu abayithanda into yabo ozothi hayi mose ukhethe isisuthu why isotho manje kanjani ushuthi wena uzophakamisa isiZulu kahle sokuyisona esicindezelayo angani uyangithola yini enye into abantu abangayiqondi ukuthi lento ye diversity eAfrica akuyona into efanele sibuke njengento negative sasivele si diverse kwasekuqaleni but akukaze kusiphuce ukuthi sibe nendlela ezakhiwe yithina ezivumelana namasiko ethu okwazi ukunaniselana nokungeniselana nokuxoxa nokuhwebelana zonke lezo zinto yabo so angingaba ngazi ukuthi lokhu okwaqhamuka ngaphandle ikona kwafika ke kwaxazulula zonke inkinga zasinazo asikaze sibe nenkinga eAfrica so nako lokho ngabe sinye strategy esingcono esingasenza ukuthi sikwazi ukufunda asigxeka abantu abakhuluma isingisi basizwe kahle abantu because kuzothiwa ha nabo kobungani kwanakubona bengasazi siyasiqala ngwana bengasazi sebefuna ukuthi mina ngiyangibancoma abantu abakwazi manje sikhuluma isilungu la bengashaya ophat nobhek uphuza amanzi kuchitheka yonke into yabona so akubona ukuthi mina ngiyaba appreciate labo bantu abazinika isikhathi bakwazi ukufunda ilanguage eforeign into nayidinga izinga elithize lokuhlakanipha lonto so banayo leyo nto kodwa ke angingagcinise kuyiyona eyenza ukuthi sikale ngako ukuhlakanipha nanokuthi sikale ngako abantu esisobabeka kuma strategic position entweni ezibalekile ezikhuluma ngokushintsha impilo because isingisi is just mina kodwa futhi ngicabanga ngama nakwethu kodwa nje umuntu okwasikhuluma isingisi 100% lo umuntu 90% umuntu omhlophe ucabanga nje kwakhe yabo nje angisho ukuthi ngithini but yabona ukwenza komuntu okwazi ukukhuluma isingisi nje phela ulo muntu mfethu
Uyabona mathomo ukukhuluma isiZulu ukubona abantu abamhlophe bekhuluma isiZulu bafuna ukwenza izinto zesiZulu because wazi isiZulu angani uma ngithola the more was English uzofuna ukuthi translate yourself you associate yourself nabantu ababa thina vele siqabile vele ufuna sibalance la kwaZulu ngoba vele sila kwaZulu nathi sithola sekungazi ukuthi siyaziqhatsha ngobuzulu bethu kanti vele sigaxele khona lapha no kunjalo kodwa ke sure kufuna sikhuze le ikhuluma lonto nge-psychological damage nane self hatred ukuthi wakhiwe ukuthi ugcine sowuyizona ukwazi ezinye izinto eziforeign well kuhle lokho because ke usuyakwazi ukunderstand izinto ezingeni lomhlaba yabo but ke akwenza ukuthi ugcine sowufuna kubi labo bantu asifuna sikhuze lona gcina ngoko ungakwazi ukukhuluma izingisi usiqede but ekugcineni wena umAfrika waseAfrika uma sesikhuluma ngezinto zaseAfrika ufana noyedwa wethu nawo ungasathi sofuna ukuzi associate nezitha ngenxa yokuthi wena ubona ngathi ukwazi ukuxhumana kangcono kunawo uzubone mfokashelembe uzubone la ngendlela ohlekwa ngayo umuntu omnyama yabona uma kuthiwa ngithola iplatform 200 hayi awukukhulume lapha angithi uyangithi esintwini sakithi ngijule kangakanani kodwa mase ngifike ngikhethe nje amagama amabili amathathu uyatrenda la self hatred asisithanda sakhiwa ukuthi ukuzondo kwethu ukona ubona ngangihlezi ngisho la ngazi ngicathi sasi la ekhaya ngithi ngisasa ikhuluma le ubona ngisho indlela abantu besifazana abazama ukuzenza noma bachazelwe ngayo ubuhle ukuthi yini nathi indlela esichazelwe ngayo intelligence uyabona angazi ukuthi into esondelene nobulungu phela ukhumbule sikhulele esontweni sibuka uJesu yabo kuthi umuntu noma nawe uncoma nje izinto mawuzibona ngathi usuthe ukuthi hayi useyumlungu ke manje so yonke into ehambelana nesilungu igcina sengazi ukuthi iyona ekwenza ukuthi nawe uzibona ngathi umuntu ongcono but ke ubudedengu babaholi bethu abese abasiqhelelisanile ezintweni eziwusiko impilo lethu bayenza ngazi ukuthi ukuphila kwethu nama systems ethu okuphila awanele uyazi ukubona noma umlungu mina sukuma wena soshaya izandla sithe umlungu wasishaya isiZulu kodwa mina mangihlanganisa isilungu kube ngathi kuyimpoqo ukuthi isilungu kumele ngisikhulume yabo ukona ma umlungu ebhidilisa isiXhosa nesiZulu siyojabula sikhothane phansi inyanga inkinga ejulileyo emva kwakho mali idinga isikhathi kodwa ngithe kufuna ube patient nabantu because kunzima ukuyikhipha lento yokuthi azitshente usehlakaniphile ngoba usekhuluma isingisi into azoyibona naye ukuhamba kwesikhathi uma isystem noma ireality seyimkhombisa ukuthi umuntu omnyama njengabo bonke abantu because wonke umuntu siyafika leso sikhathi sokuthi kukhombise kuyimanje ngihlezi ngisho ukuthi nanoma ungawumdayiso njani but abelungu bokukhombisa ngenilanga ukuthi awuyena oyedwa wabo right wait ngifuna ukucheka manje another question sesiyanga semaphetheleni aloke uhlela #kwenzeke podcast sikhuluma sithi #ke ezombusazwe isikhatshana nje sincane la khona suke siyichitha ngezombusazwe nangezezwe nje jikelele sifuna ukubheka nje manje ukuthi kungani isizihlupha sivikele also politics ekubeni kungekho esikuzuzayo ngikususa laphi lokhu na mina ngilaphansi on the ground akhomanzi ngihlale emjondolo impilo yami inzima ama toilet esasebenzayo izinto zangasese akekho ungangena kuyo ngiyangena nje phela mangisuke ngiphushwa ngento engiphushayo but umuntu onotho ngeke akwazi ukungena kule toilet engisebenzayo indle engilala kuyo uma kunezimvula ngihlezi ngihlalele uvalweni imfundo yethu thina yalapha emjondolo umuntu wenza into kwamakhelwane nami ngapha iyang affecta zingane njani esizikhulisayo ukuthi zihlale kule makokosana okuphila so now uyabona ukuthi mina impilo yami icishe ifana nombuzo wesibili impilo yami ikhathaze inqamukile nje ayikhombisa ukuthi inalento okuthiwa inqubekela phambili kodwa ukuthi olutho politics uyaboshwa unecala kune corruption nan noma ngabe useqembini olithandayo uma umuntu engenzanga kahle ma uthe uyalandelwa ngokona kwakhe ubona yithi phambili sengathi besikhona silele naye embedeni naye usuku bonke sifunani kosopolitiki masebonile masebebanjiwe ama leaders wethu ileka lapha yakhumalo mfowethu isystem iyakubona ukuthi ayisakwazi kuba obvious because kude pressure eningi ethi akukhululwa abantu yasizishintsha ubuso but isayinto efanayo ngiyakuso kushintshe ubuso
emishini nofanayo Yeah. o marginalizer nogcina abantu bephila lempilo abayiphilayo. Yeah. So okwethu kujabulela ukuthi sino president omnyama but okusalayo I reality sasikhombisa ukuthi sisaphila ngalesi yasikhathi so 1976 yabo. Umehluko nje manje se abantu sebedungwe kakhulu ingqondo ngalendlela ethi abasakwazi nokuqonda nokuba conscious ngesimo sabo. Kungcono kudala because abantu babekwazi ukuzi-organize aba-protest against ingcindezelo. Njengamanje sebesibambe ingqondo ngalendlela ukuthi kukhona ozozibona engcono kwakhona lemjondolo esihlala khona. Bese kubuyena oyi-gatekeeper yale system esifuna ukulwa nayo. Yabo sinenkinga yokuthi abantu njengamanje abamnyama before ufinyelele kumlungu kufanele uqale kubona. So kuzoba ne-exchange ekumele ibe khona phakathi kwethu. Ikona ethi a prince of pan-Africanism, some of us must be put to sleep. Yes. So in the process yokuzihlamba nokuzihlambulula ukuthi sikwazi kuba abantu abazokwazi ukuconfronta ingcindezelo yethu kuzofanele sivume ukuthi kukhona abanye bethu esizogcina kuphoqelekile ukuthi abalale ngisho ngathiwa kubhlungu and laba kuyoba kuyabafowethu nobhuti bethu kodwa kobe kuphothi asidlule kulento umzabalazo ke awunawo ama shortcut kuyo uma kumele ukuthi kudlule lapho kusuke kumele ayikho i-shortcut osokuzoyithatha. Ngicela ukubhetha uku-eda nje leli phungu ngicela ukubhetha. Ngibona abantu uma khona into ehlanganiswayo lezi strike makade kunani wonke amaqembu uthola ukuthi ngisemsebenzini ngiyasebenza mangithi ngiyayilunch noma mhlawumbe isikhathi esithile ngiyaphuma ngedrobheni lapha eThekwini hawu istalati sigcwele sitheko abantu bayakhala ngento ezithile noma bavikela lo mholo othile noma bafuna lokho abakufunayo ngekhalo ezahlukahlukene kodwa ke uma ubheka lezo khalo hayi zabantu ikhalo nje zendoda ethile noma zomama othile you understand. Yes. So now uthola ukuthi abantu ba interested baze bahamba amamashi ngeinsuku zokusebenza abantu abasebenzi la eSouth Africa. Ngifuna ukubheka ukuthi yini yenza abantu bahambe inkantolo nani baqhashazwe ngosopolitiki kungani abantu benza leyo nto. Abantu babhorekile Nibhoreka kabi Mosi. Yazi nibhoreka kabi. Yazi ukuthi nibhoreka kabi inkosi. Ngale kwaloko bengikhathazekile ngibafica begcwele ngingena kwenye indawo yokucima ukoma mina ukoma ngikucimile because angome ngiye ngavakasha mangifika kunabantu mhlambe abangaphezulu kwa 300 insizwa nje isithuli sithenyaze buka igame yePirates neChiefs ngathi ish ukuba umzabalazo uthatha serious kanje ngabe content enzakalayo but ke njengoba ngisho uma abantu bephethe ingqondo noma bekwazi ukucontrol ingqondo yakho abadingi ukutshena ukuthandana ugcina sowuzitshena ukuthi wena uthanda iLevi's noma wena uthanda iSavannah noma wena ugcina sowuzitshena ukuthi izinto ocabanga ukuthi uyazithanda ngoba uzithanda ngempela kanti wenziwe yibona because ba control yabo nje manje sincama ukuhlala 3 hours sidiscuss indaba yegame but uma ungaqala into yokuthi ayibona uyabona kodwa bafethu ukuthi sihlala kuma condition kanjani bangaphuma one by one ngeliphela 30 minutes kodwa mnganami kwenziwa yini usize sifuna ukuba entertained kunokuthi kube nento esibuza ukuthi niyakwazi noma kukhona yabo mfaka umalo yazi lento nami because mfethu istress esinaso engqondweni zethu sisenza ukuthi sifune ukujabula okungcono kunokuthi sizihluphe ngokuthi sizibuza ukuthi konje sizophuma kanjani because ukuphuma osizini kuphoqa ukuthi akube khona into escience kusinika iresponsibility sibalekele iresponsibility sibalekela ngebhola sibalekele ngokulala sibalekele ngokuhamba siyojabulela sithole lezo zikipa nama food parcel into ezifana nalezo lento iya usopolitiki kodwa vele usopolitiki vele abasichaphaza usopolitiki ubona abantu begcwele phambi kwakho thousands ngesikhathi sokusebenza wena uthini wena ibona abakwenza ukuthi ibona labo bantu abakwenza ukuthi ubilonto eyiyona so uma ngathi uyabavusa okusho ukuthi kusasa wena uzobe ungasenawo umsebenzi opolitiki babenefita ngokulala kwethu bajabula bakithi akasiyoxhasisa ngosopolitiki ngibe ngiu-MC kwenye indawo ngithi mina bekuyinto lokhu njani abelaphi bendabuko ngithi belaphi bendabuko akanihlukane ngokuthumela abantu bayonimela balaphi bendabuko sukuma wena uthi khethani mina bakhiwapho sopolitiki
bakhandwa apho sopolitics seqhamuka umuntu oselapha asizikhandeli ngani osopolitics bethu usuke nje wena Shelem njengoba ngikwazi Shelem yeah hamba ungena lapha kumkhonto wesizwe yes hamba ophatha lapha ngingagxoshwa ekseni phela mina no angithi wena ukhuluma into engikhulumayo mina ngingagxoshwa ekseni because uma ngingaya kumkhonto wesizwe manje ngafike ngisho ukuthi indaba local election angengeni lona so sengincisha abanye abantu umsebenzi because uma siqambe eBK besingabhekile ukuthi sifuna ukwakhela abantu abathiza umsebenzi sifuna into ezinkulu kunalokho bayangixosha abantu sokutubula wena ufuna ngendlala yeah kunjalo emhlabeni and abantu bakhona ukuthi kufanele sidlule endlaleni sidlule ekufeni sidlule osizini sidlule egazini sidlule kuboshweni ukuze sikwazi kuba free because freedom iyona into ebiza kunazo zonke ongayithenga kodwa ke ngoba sisazohamba ama podcast outside la sashama ama live podcast kuzomela ke sasacela futhi kumkhonto wesizwe ukuthi ake kufundiswa abantu ukuthi akhanjwe ama practical classes kufundiswe ngalezi zinto zophuzo kufundiswe ngento yepolitiki ukuthi umuntu ungamfuni kumdrive ukuthi ezwe wena njengoba sixoxa la asifuni ukuthi abantu bezwe thina but sifuna bezwe umqondo ukuthi bakwazi ukuzicabangela asisho thina ukuthi thatha lento engiyisho no but I give you the opportunity yokuthi hlala phansi uyibuke lento ukuthi yiyo yini you understand we are not taking any decisions for now no so now abantu ufuna sibe nawo lezo zinto ngoba usiqala la sikhuluma singakangeni wathi ukuthi Khumalo sakheke sahlukana kakhulu singabantu khona umuntu into oyizwayo khona umuntu into ongayizwa nothi uthi ongayizwa akathanda ukizwa khona umuntu ophuza utshwala nothi mathe ukuthi khona ebalekile kangako ayiphuzele utshwala but uma ungahlala naye phansi ungathola isikile esinzima kabi ukuthi nje ukhungathekile indlela thizeni sidukisiwe sahlukaniswa wonke umuntu wanaka enye into sifundiswe lento ekuthiwa individualism right ngifuna ukuchecka la iphuzu lokugcina mntaka baba bese siyayivala #wenze podcast #ezombusazwe siyisizwe esimnyama right asivume siqalekisiwe noma ke saqalekiswa right yeah ezinye izizwe zinenhlanhla mntaka baba yokuthola abaholi abathanda nabacabanga ngabantu right thina abantu abamnyama sinebhadi right siyisizwe siyisizwe esibusiswe ngokuhlupheka sanikwa abaholi abayimidlwembe no akuyona inhlanhla nebhadi izitha zethu zasibulala imqondo zasenza abantu ekufanele bathembele kuzona ngayo yonke into ekhulumisana neinterest yethu njengabantu mfowethu ngithi mina siyisiwe semnyama sinebhadi kahle saqalekiswa asimthola umholi okhuluma ulimi labantu okay ithi lento ukuthi kungani singakwazi ukuthi ukuthola yini asivumeni ukuthi bafethu oshizelayo kashizile onyuka uyenyuka vele ngoba thina sikho kulento umholi akatholwa Khumalo yes uyakhiwa yes ikhuluma lento nalento kade sikhuluma ngako ukuthi asibakhi abaholi mhlawumbe sona siqalekiso mina engathi sona hayi ukuthi asimtholi umholi because leyo nto iqhamuka kule yanto esakhiwa yona ukuthi sithembele ukuthi uJesu Kristu oyowehla azoxazulula inkinga zethu ezinye izizwe zinayo leyo mentality thina sifuna ukudilizelwa ushembe ozofika kathi mina ngiyakhomba ukuthi akuphele yonke lenkinga sifuna ukudilizelwa uJohn umbhabhadisi noma uJesu Kristu akuhambi kanjalo kumele sizakhele abaholi abazoba loyal babe honest babe genuine kumzabalazo wabantu abamnyama akuyona into esonikwa yona uma ubuka ama president wethu since 94 eSouth Africa abeloko esiselectwa noma siselectelwa wona thina siyase siyovotela abantu abakhona yabo umbuzo uthi sikhethelo ubani abaholi because thina kuphela isizwe sikhethelwayo abaholi sizobakha nini abethu sizobakha nini sizozakhela nini self determination enye principle ye pan africanism ebalekile self determination yonke into esizowenzelwa yona akekho yosenzela ngalokuthi sizenzele thina ngqo mina futhi umntana noma usungangichazela yes sakhiwa abantu abafuna abalindele bazowenzelwa yes siqalekisiwe sisizwe esifreshlupheke like really ukuthi ngoba noma ngathiwa siyakusho kusho ngiyakuswa ngane ngihlale ngikuswa kodwa wena njengamanje sengifike kuyisense ukuthi siqalekisiwe akahlahle asinayo lento ukuthi
kufuneka siwubusa umhlaba asinikwanga lelo gunya sinikiwe besubusa before kufike bona besubusa ngendlela ze before kufike bona asiqalekiswanga iconditioning le no kufumeleke kanjani waseqaleni ukuthi siphucwe lamandla by force sishayiwe saphuca into zethu umkhumbi wafika noJohan van Riebeeck ngo1652 wawungazile nabantu ababezo negotiate wafika namasosha yabo so kuwena yonke le process esithathile yasibeka la kukhona inkani esetshenzisiwe ukuthi sibilendo base bakha ama institutions akwazi ukuthi asintshonje asikhova sakha abantu abacabanga ngendlela ethize so akusona isiqalekisa ngifuna ukusize sinike uNkulunkulu icala because phela uma siqalekisa uma uNkulunkulu akasebenzeli wena usebenza ngawe so akwazi ukuzokuvikela ukunika amandla ukuthi uzivikele umbuzo uthi thina ngibuza umuntu othandaza nje manje njoba uhulumeni eqeda imisebenzi uthini uyothandaza uzoqeda ngomsebenzi qedwa abantu abathi imali ayikho ibudget ayikho uNkulunkulu akanayo inyama nesibhakela sokulwa nabantu uthembe wena ukuthi wena uzosukuma mhlazana wasukuma walwa nabantu abakulisayo uNkulunkulu uyofika kulekelela so singablame uNkulunkulu ngeignorance yethu nobuvila bethu njengabantu ukuthi sisukume because ezinye izizwe aziphumelele ngoba naku zithemba uNkulunkulu ziphumelele because ziyazisukuma zizenzele yini sikenziwa ngasibe brave njengezinye izizwe yini uthi asenziwanga ngoba ikhite ebambeka eAfrika ingoba nifuna ukuthi nibambane njengama Africa manje kwenziwa yini thina singafani nezinye izizwe kwenziwa ukuthi Chinese Indians Portuguese ama-Portuguese bonke labantu mfowethu labantu okhuluma ngabo bazifundisela ingane zabo labantu okhuluma ngabo bayazinika imisebenzi ingane zabo so ukhuluma ngezizwe la ezi-independent thina sidependele ezitheni zethu ukuthi nezingane zethu zocela umsebenzi kumaPakistan nabantu abayizifike ezweni labo blame uJehova mina awukwazi kumblame uzosukuma nini wenze into ngamandla uNkulunkulu akuneyona because uNkulunkulu uhlelo ulindile uthi ngoke ngibona bazohlangana nini balwe nalento ebacindezela uthini mana akabakhanga nibona ukuthi bayibona abacindezelayo akabananga namandla amaningi ubuhlakani obuningi ukuthi bacindezele thina no bakhiwa ama condition abaphile ngaphasi kwabo ukuqeda kwabo ama resources ikona okubenze baphume endaweni ekade behlala kuyona sebeqedile bedlana bodwa baphuma bazithola sebese Africa base besebenzisa iexperience nemlando wabo ukuthi bazikhumbule ukuthi silala la nje wasilahla kuJehova lapho akanilahlile cha bafike basikhobanisa ngoba outsmartwe uthina bonje abantu abafana nabo labantu okhuluma ngabo sesiyavala labantu okhuluma ngabo banezandla njenganawe uzophawula nawe awuthathi yakhe imic banezandla njenganawe banengqondo njenganawe fana bukhona yini abantu abamhlophe behlezi bewina sahlula kangaka mfowethu 30 years bawina ngoba bazenzela nina nilinde bonke banenzela nina nithemba izitha zeni nanokuthi zinipha ukudla nina nithemba izitha zeni noNkulunkulu nina nimcela ezitheni zeni ansenayo uNkulunkulu wenu nikhonza isithombe saNkulunkulu esakhiwe safana nezitha zeni yabo so even ngisho uNkulunkulu wena imthanda mhlawumbe awufikwa kuyena lo mthandazo because neguqa ngaphasi komlungu basiyekelana labasasiguqa kubo obani uNkulunkulu wethu kuze kufika mina nginewari ukuthi in the first place kuze kufika abantu abamhlophe nje ngo1652 basibabulala abantu bakithi bathatha umhlaba thina yavumelwa kanjani lento amathongo ayivumela kanjani lento uNkulunkulu wethu wayivumela kanjani lento ithulile lento bafethu asikwazi ukushift iblame awumile lapho asikwazi ukushift iblame nathi sine responsibility yafowethu ikona ngihlezi ngivuma maku criticizewa ubaba uNelson Mandela ngiphinde futhi ngithi no weseyidlalile indima yakhe silaphi thina senzani ifana nokuthi lento ubuku baba ukuthi ezinye ingane zihlale ezitezi kubo la ekhaya nje ubaba ngimazwe lapha ukhodla ukuthi wena usunengane eziwu2 ongazazi ukuthi zilaphi njengamanje manje yes so asimuze ukufuna ukubalekela irresponsibility ngokuthi sipush iblame siyise kwabanye abantu noma siyise eNkulunkulu yes no ningizimu Afrika nawe ungangena kuzo zonke inkundla zokuxhumana kwenzeke podcast ku YouTube uhambe uyobuka ke isiqephu sethu
khona noma ke usilandele futhi subscribe. Siyabonga kakhulu unyaka 2025. Mfowethu besibonga nokuqala konyaka mfethu. Iqalile isisukile akusekho ujele emva kwendlu. Siyabonga kakhulu qhawula kwethu. Naloko kuqala unyaka sakuboleka because lo nyaka kuyona ikhalenda yethu but ke asivume ke lapho abantu abakholelwa. Asikwazi phela ukuxeka yonke into ya. Siyabonga happy new year kuona wonke umuntu. Siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzobalekelela abantu ukuthi yonke into abayifisayo kulonyaka ibe impumelelo. Sayibambe kanjalo nje. Kama ulinde kuhle ngusibongiseni wakhumalo silindeni isiqephini esilandelayo. #wenze ke podcast. I thank you. Ndiyabulela. Peace. Kwenzeke